13 веке. 1700 kaçıncı olsa gerek benim söylegenimce. Примерно где-то лет 20 назад, вот так. Крым шел, я не знаю. Ну, скорее всего, это был, наверное, где-то 12 век, наверное, по григорианскому календарю. Точно не знаю, но, наверное, в 13-м где-то. 1200 hatırlap olamayım. Benim fikrimce, men bir yerde to'g'ri o'qigan yerim yo'q. Qrimga İslam dini Mongollar keldi-de. Mongolların между прочим, mana Mongollar через Gruziya, Rossiyaga napadat etkende ularni 50-60% musulmon ediler. Anlaysizmi? To'g'ri bular o'zbeklar, no'g'aylarda уже musulmon dini olgan. No'g'aylar bunda Qrimga вообще mana Краснодарский крайga Mongollardan beri keldiler. İslam dinini onlar getirdiler.